Dobili ste zlati kipec, pa mu vseeno ni bilo treba dati nog na razen. Ja, ni to the best. To dokazuje, da smo Slovenci res napreden narod, da v bistvu niti treba se, ne vem, s kom, ne vem, koliko trdo, ne vem, poseksati, ne vem, da se žgeš kot dva nosoroga ali pa, ne vem, kot dva zmaja ali kaj takega, ampak enostavno, ki je tako lepsga napišeš, malo se poglobiš v detajle, tako kot je dejansko in evo, zlati Stojan je tukaj. Marjanca Šajke! Imaš osebno, da preverimo, če si res ti? Evo, škandal je že bil padla po stopnicah, ko svidla. Nimaš novinarske, nimaš osebne, kako ne vem, da sto ti? Namjuške. Ok. Ena izmed konkurentk je prav tako tukaj, Urška Čepin. A vam je čestitala ali je zelo zavistna? Ne, Urška je the best oseba, mi je čestitala, tudi jaz bi njej čestitala, ker jaz bi prišla v vsakem primeru sam. Nisem vedela, da bom dobila tega zlata Stojana, zato tudi nisem šla na frizuro, nisem šla na make-up, nisem šla k stilistki, da bi me oblekla. Kako pa je kaj s frizurco tam spodaj? Ja, od spod mora biti urejena, če ne gor pa od spod. Zaenkrat kaže dobro, sejmišče se polni, vseeno pa nekako prizorišče pa je mislim, da eno manj ali... Ja, mi smo 14 dni pred začetkom sejma smo izgubili 2 razstavljavca, ampak podatek, ki je bolj zanimiv, je to, da smo imeli v petek 500 ljudi več kot prejšnje leto, kar je spodbudno, torej nas niso še pozabili. Nastop prvega travestita tukaj na erotičnem prvem sejmu, kako je bil sprejet? Zelo, bi rekel, zelo pozitivnimi občutki, no? Ker noben ni pričakoval, da ima ta punca nekaj med nogami, ne? Ker zgleda res fantastično. So you're indeed Lady Boy Fernanda, so you're a lady or a boy, how can I say to you? I am staying in the middle the way, I am lady, I am boy. But in 7th April I make it change sex, I make operation. It's the last work this year. Next year I don't work more. How was the response of the audience when they saw that there's something between your legs? Yeah, the people is not sure. Many people ask if it's really or maybe I do this in my legs, but it's nice. The people is very surprised. I like so. I'm half Brazilian and half Italy. My mama from Brazil and my father from Italy, but I'm born in Italy. So you have the temperament of Italian and the Brazilian, what, butt or? Yeah, because I have the body from Brazil because I make operation in my ass. Yeah, a little bit different, but yeah, I'm from Italy. I'm from Italy. Moram začeti z podeljenim Stojanom. Je razočaranje veliko, da ni prišel kipec v vaše roke? Ja, v bistvu jaz sem bila zelo presenečena, ko sem izvedela za nominacijo. Nisem nikoli razmišljala o tem, da bi bila nominirana za zlatega Stojana. V tej smeri nikoli nisem delala, ampak pač vse je za nekaj dobro, tako da nominacija je bila presenečena, pozitivno. Nisem niti računala na nominacijo, še ne manj pa na to, da bi dobila, ker ni mi bilo v planu, da delam v tej smeri. Tako da nisem jaz nič razočarana, jaz sem vesela. Tukaj je zelo pozitivno. Jaz mislim, da če bi zbirala po 50 centov, da bi bila danes nekaj na Maldivih, ker sem se res slikala res z vsakim obiskovalcem in seveda mi je bilo čast in veselje. Ljudje so zelo prijazni, zelo pozitivni, neka res posebna energija se čuti tukaj, tako da ljudje me imajo radi, to je to, no. Sem spremljam že od samega začetka, sama sem tukaj že 3. leto, Neža je tukaj z nami že 2. leto in moram reči, da je napredek, če govorimo seveda o odprtosti ljudi, izjemen. Letos sva dosegli par stvari, ki si tudi predstavljali nisva, da so možne, torej da so se ljudje sprostili na takšen nivo, da dajo obleke dol, da rečejo, evo me, tukaj sem, takšen sem, to sem jaz in všeč mi je, ja. Tako da ja, ljudje so začeli sprejemati sebe kot seksualna bitja, kajti to smo mi. A ne smeš tega govoriti, a si komu povedala, da imaš umetne jožke? Ja, ki jih nimam. Ja, ne, to moram povedati, čakaj. Če se vrnemo k tem našim obiskovalcem, so zelo pogumni letos, celo hlače so nekateri spustili. No in zopet je bila to seveda Jasminina zasluga, kajti jaz sem bolj tista, ne, dajmo zmet oblečene, ljudem je neroden, meni je bilo tudi lansko leto izjemno nerodno, dostikrat nisem vedela, kako bi se pravzaprav izrazila, ne, ampak letos v bistvu je nekako Jasmina res odprla že lansko leto neka določena obzorja in ja, v bistvu nimamo se česa sramovati, no. Je pa res pohvalno za Slovence, sredi Celja, da se upajo narediti nekaj, kar verjetno marsikdo vsak dan v življenju ne bi naredil. Eden redkih pogumnežev, ki si je danes upal na odru pokazati vse, kako to? Primorci, ne? Nič posebnega pri nas. Mi pijemo, delamo kar čemo in še posebej, če nimamo žensk, no.
Ste se posebej z Primorske pripeljali na ta sejem danes? Ja, z Primorske posebej, pa zbrali smo se. To je zdaj moje drugo leto, ki sem bil tle in prvo leto, ko sem bil, je bilo boljše kot to tle zdaj, ampak tudi zdaj je kar v redu. Če bi vam organizator plačal, bi si upali tudi resnično nastopiti kot striptizer? Pa ne bi mi rabo plačati. Za dobre občutke in to ne bi rabo plačati. Bi pokazal, kaj znam. Veliko pripomočkov je tukaj na sejmu, mogoče kupiti, sprobati ali morda tudi sami kakšne izmed njih uporabljate ali imate raje tisto pravo stvar? Ja, čez domačega prasca ga ni. Prava stvar, apsolutno. Apsolutno. Pa mislim, dildo je okej, zašto ne? Kad žena sama ili neki show, dildo je zakon što se tiče toga, ali prava stvar je prava stvar. Veliko več poguma pa ste imeli pri rokovanju z najrazličnejšimi erotičnimi pripomočki. Tako je, sicer je ostalo samo pri rokovanju, torej jih nisva sprobali, sprobavale so jih torej naše pornozvezdice, ampak jaz letos, glede na to, kaj sem videla in kako zelo so dekleta vzdihovala med preizkušanjem, da sem se odločila, da letos bom pa tudi jaz enega prvošla. Bili ste tudi na erotičnem sejmu v Zagrebu. Roko na srce, Hrvati so letos to odlično izpeljali. Ja, jaz sem vesel vsake konkurence, kar se tiče erotičnih sejmov, sploh pa v naši neposredni bližini. Zato, ker glede na to, kakšni so trendi v zahodni Evropi, tam, kamor se je v bistvu vse to začelo, ne kaže ravno lepo. Berlin ima samo enkrat več obiskovalcev, kot jih ima Celje, recimo, kar je podatek, ki sam zase dovolj pove. Prvi put v Sloveniji, prvi put na novem erotičkom sajmu. Kako je v primerjavu sa zagrebačkim? Pa ne bi sad nešto puno uspoređivala, jer, ne znam, vidim mnogo ljudi vidi se da to voli, dakle nije toliko stvorena država. Sviđa mi se prvi sajam ovdje što sam, nadam se da će biti druge godine da dođem, pa možda ja nastupam, vidjet ćemo, sve u svemu super. Što radite kod kuće? Da li ste ona pridna gospođa koja kuha za muža, koja lika ili ne volite raditi to? Volim raditi, volim kuhat, to obožavam, obavezno kuham. Čistim, radim sve kao i svaka druga žena, a ujedno sam i tajnica. In the future, what do you want to do for the rest of your life? No, I'm married, so now this is my last year. I don't work more after this year, so I'm staying home. I have a normal life. It's okay. You cook at home, you tidy your home? Yeah, a little bit. I make anything at home. Yeah. Za koliko muškaraca bi voljeli recimo u jednoj noći da spavate ako bi željeli sa neku grupu? Pa voljela bi da snimam filmić, što trenutno i dogovaram. Između 20 i 50 muškaraca će biti u igri, sad ne znam kada će biti, uglavnom. Ja kažem da više muškaraca, neki misle to je ono joj bum, boli, ne valja, ali ja smatram da ja ću se osjećati kao kraljica. Če bi morali izbirati tangice, hot pants? Ja, jaz sem še vedno nekako za brazilke, ne vem, to mi še vedno nekako bolj seksi kot tangice, no. Imam tangice, imam brazilke, ampak ne vem, jaz se bolj počutam v brazilkah. Vibrator, dildo? Oboje. Kombinacija.